Tinini constitution under nung kaibesek boot center guri wi naika. Ani constituency ni under ang almost 32 tini guri winai 32 ta 32 polling stations. Polling station na. Kaya abo ni bisingo kono Kebengmung rok na nukjak ba Kuno Kebengmung tabuk suk jara kre jeng agi no sajak violence free election khainai inke jeng expect bo khaya violence jeng support bo khaya we don't support violence chini aro kuno tabuk suk jara violence ni kuno report kre Kaya tabok saring ni saro pasta obo jeng boot casting kemeni ni je center ni under nukjak dong. Abo tamni bagi asuk clear khana ni wan su. Abo tabuk authority no exact reasons haimane abo tamni haifano kuno wana na kri je phainai jotono no token rijaka borok jotono no casting khairenai hini assurance rakha jotono casting ma khaina Angkangke jetabuk jenukka karo diponi bo mai mase ko ni hno ba pungnisim phai sarik inka tago mari ya rokhni je salai tongmani abo ki jotonda rei thangbaina bobo haiwan ang kha khayo jotono of festival of democracy jeta election o dinno jotono mani ui tini salcha machaya o khui pano kasangi pano tikangi pano vote cast khai thane ni jotono nang kha khayo nini mokolo bobo hai nukjaka thanai election rogo nung candidate bas ephon thanai election ni bai taklai ni je nung candidate ngai nung je guri win nai mani yagulo bobo hai phelai mung rok nukjak phelai mung karon this election it's totally different than previous o election jeng pura juda kheno nugo o election borok ni mokolo nugo unity hansa jotono kha khayo jotono ang je feel khaimani joto individuals jara voters not as a candidate as a individual jotono hansa no nasija jotono hansa no support khaino with huge numbers jotono vote na like nung paithago public no tamo khasarno mosong o je election roi romani thangmani yagulo jeng agi rogo kabangma jaga thai rogo jeng got nangmani nugo ba gunugul ni rok jeng khanau nung aborongno public rongno tamo nini koinung tongnai public ni thani ani kaisano message and request do not support violence violence by kunu mayanai ekmatro unity phainai achugui kok salaike unity tongkhangkai ekmatro abte hingese sini permanent solution manai amagi kebo violence no support ta khaitu